Kinongrap berangkat bekinong elam jaga Hills Farmers Union haka hinyo trek unailar arajar arpusan. Kilapan pau gajing bitar hadian baki micim layo ekano kuno jubab kabacai haka bedai bagajing pentrekam yaki an bankang yaki jing 4 kilo yaki marrap. Ka Hill Farmers Union bat kinongrap kilawan menekendo yang Chief Executive Member ka KHEDC ubak Syambor Lang Renja ban keli halor jing pentrekam yaki an Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Act arajar arpuway. Kabaliyo jing menjor nulat kejela hak arpulai trek unaitung arajar arpulai. Habakran hilat patai kubor ubak Komanda Syangpliang Presiden Jongka Hills Farmers Union ulapan pau yang jing bom senguhun. Halor kejing kendu akan digesngi. Namar bakim syamlayo kejubab kebasai now Chief Executive Member. Da kebakadau bagani kedai kejing dawa kebala slam bha bat kilajuan ban uat labun sien cek Executive Committee Jongka Council. Ulong menagaliang ulat kejela ula ai kejing menjurakaan ban kang kejing 4 kilo. Bat ka council keldak ban penkre girul ban pentrekam ya kenekaan. Nalor kania ke Hills Farmers Union kalau kenturu ya ke District Council bakin pak ke enforcement bat betha iginong kayi bakin dai ban 4 kilo iki marrap. Mereka kaliang Chief Executive Member cemla ai kejubab kebasai halor kania. Kani ke union kalau penpau kejing sokya namar kejing nyat ya kani hapreng ke sorkar bat ke District Council. Halor kejing penslam ban pentrekam ya kenekaan. Da kabakadau bo tip show manu macam kya ya kejing jong kinongrap. Namar balai ke jing 4 kilo yaki marep kadang teng haduk mentah. Ti kawai ke ba hakawai ke bentah ngisngo ba kalong ba donbok hi ba nakleng jong governor ula ai jing menjur ya ka any ban khang ya ke jing 4 kilo yaki marep. Te henry mentah nakleng jong ke council kalapan kre ya kita ki any ki kendon kumno ban pentrekam halor kita ka any. Kaladon ka any dan rai kimpadan pada kita ki rule kita ki kendon kumno ban pensitom ya tau no 4 kilo kumno ban bu iki breu mono ban bisyare kata halor kita ki kendon ban khang ya tagajing 4 kilo te menta nakleng ke council CEM ulaya thu ingi ba ya kini ki rules ya kita ki kendon lada pha syaka government na ka benta ban yo ik jing menjur na ulat te menta kini ki kendon an ki don ha ka DCA department District Council Affair te ngila ong yaw CM ba un penstet yakni kam te dagliang jung uru ong ba un saya keren bat kasorkar ba kan penstet no ban pha syo governor nak benta ban yo jing menjur sakawai pada ngi ong kumne ba hoy to kita ki an kila bandang simpor ban yo jing menjur te ngi ong yaw CM at least lap num no pide bandang pha no iki kulit ki jong pi kum ki enforcement berkini kitai ban ong yakitu kinong kahi ba kimdai ban 4 kilo te nakleng ju ya kata uklam ong ban ai ke jubab ke basai te henrei uang ngin saya perkat ya kata te kabakam kongsan hi bunsin hingi saj ong ya kinong khayiro ban mai 4 kilo sa namar ba kador te yabu kanya kador katno henrei bakin 4 kilo kalong ke jingdu nong yang kinong rap ani tu ipi mentale lei usnem ke jingdu nong kalong syabapalat dangshan ngadang wan cikti thain nong kliu habang la khen jing khen ya ke jingyo ya ke jingyo ba ke jing pelut kum kanuksa habang yelakhen ya uni muli na ka 1000 kilo banyo ngumur badong naka 1000 kilo ke ba kinong rep ki pelut kalapoi hado 10,000 ai te ke jing thiet pada jong kinong khayi namar ba utat kapoi tang haki lai hajar saujar muga jingdu nong kapoi daki san hajan riwajar dia lada halor kata kadon sekali jing 4 kilo bot kalanang jenjar sisu yakin rep te kata hi kedai ka main te ngila ban ong ba kene jing ya kendu kalong ngila ban ong ba ngim sngohun ya kene jing ya kendu mentakasi namar balai ba kam simdon kano ka jing kular ban pendu jing 4 kilo kawai usiam kurang syai uang ba hap apa taki rule na ke DCA bat habangi kerpat benang bu no iki pulit ru yong ya ketangis nangi perkat tinggal ban ong ba kene jing kendu ngim sunguhun ngidon betang ke jing kerpat ba sange no ke jing 4 kilo bat ke District Council lada long kabala ha no ya kitaki pulit bakin nang check wat lada kata kaan kampadon ya kebedi bat kiwi ki an kumban wanra syu iki yeu haki shinong ki thau bakan biang nang taban penbiang yaki kum kayo kahat ke di banlong ke bakruit lane bandon kuwe ngilabu kita tia kata usi buang ba ka council karon pedeng gajing duna pisa tan re warla kataru kin saya perkat
berkedai ban le nak mta ka bah jong kinong rep ta wat ya usok menken ru ba song hetui plastik iba khuat ba mjudon jing puat wei ru ki ot te kala bandon WR cibukum sok sau la bandon uba ngembong namar hak bla thep kuntu la bandon uba pait no bedgem tai te henry ba phin ot pada sipo na kasispa kata kala long kalong bean kan hangi kalong ka jingdu nong kemudur usiing lele usiing umju pait khan umju long ban da thep ru khamne kuntu ti utur ki ot be sipo te menta lada ka dei hakapor ba remdor lele usiing kumci lada rem datar ngim ko hiru bapin ot kilo dan rei sibuk menta kum haka sispa kilo udor don bagi yot sispa tingka te lada ki ot sipau kilo kemut si hajar ngila duno te kum kita ki te kadai be kejing ban ban hi te ngamtip mano ban sungthu e kejing e kinong rep te ngi kwa kadai ke kubor ka basai la kalong ka district council la kalong ka state government wat ya le politics pen deb be ya ka hok kejing dawa jong ngi kinong rep ngim kwa ba ka district council kan blame ya ka government but ngim kwa ba ka government kan blame ya ka district council na ka benta jong kinong rem ngim kwa ba ngim kwa ya kata ban ong ban ya kawang kti mapi na ka benta jong ni le ba ya ka bangi kwa lada long lada mlali ai te ngin le gumno dan rei ngi ngila shania ngila jit ikinong mikmat ngila jit iki MLA ngila jit MDC ngi khmi nanti bakin pej na ka benta jong ni kinong rep ru hoi Tila ban pej nam ta kiwe ru. Te henrei kastiat jungi ki babun hi kidei kinong rep. Te lada fitrei bha nam ta kinong rep. Katno katnong ka jingker ko nam ta ka jela ka jungi. Namar ba lada pia krani ka jing roy jing par. Katno ru lada unong rep udang serdap unang hiar pinum ngimla hiru ban kiu ngimla ban ong bala kiu. Namar pila ban kiu kontraktor pila ban kiu kinong hikai pila ban kiu ki nong tre sarkar pila ban kiu kiwe lada kinong rep kinang hiar habduk berapa persen kemut ka setiap jungi kan hab yang ngikwa baka sorkar jela baka district council kini trelang bat ngiru ngin ai jingi trelang ban penurlong ya kini jing e jungi kum kinong rep ban penbaik no e jing e jungi ku kinong rep